Almaši je na početku sednice tvrdio da je povređen Poslovnik time što je materijal za 16. tačku dnevnog reda koja se odnosila na donošenje odluke o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice za period 2014-2020. godina nije preveden na mađarski jezik te insistirao na skidanju ove tačke sa dnevnog reda. Predsjednik Skupštine Ilija Maravić je kazao da je reč o samo jednoj tački i da se nije stiglo sa prevođenjem zbog hitnosti, te je izrekao meru udaljavanja sa sednice odborniku Almašiju, što je on odbio, pa je zamalo došlo do fizičkog sukoba. Više puta sam tražio od gospodina predsjednika Maravića da mi dostave materijal na mađarskom jeziku, a ja za to imam pravo, ustavno pravo. Obećano jeste, ali ispoštovano nije. Evo današnji dan, opet sam dobio materijal onako pola voda, pola viz. Znači, ne može se preučiti. Ako ja nemam mogućnosti kao odbornik, a imam ustavno pravo da učestvujem u radu Skupštine, ali nemam mogućnosti da preučim materijal, onda ja nemam drugo nego da bojkotujem ovu Skupštinu i da tražim da se odloži na neki drugi datum. Nakon kraćih konsultacija, na inicijativu gradonačelnika sporna tačka dnevnog reda je povučena, a predsjednik Skupštine uputio izvinjenje odborniku Almašiju. Ne bismo u budući da se ponavlja ova ista scena i ova ista situacija. Faktički od 24 tačaka dnevnog reda samo jedna tačka nije bila prevedena, koja je verovatno smatrana kao hitna da se donese na današnjoj sednici. To je program poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu i u tom smislu smo posle toga reagovali, povukli taj predlog, zakazat ćemo uskoro verovatno novu sednicu Skupštine grada i na tome će biti i taj programski materijal usvojen koji je čisto formalne pravne prirode. Odbornici su na današnjem zasedanju raspravljali o 23 tačke dnevnog reda koje su se između ostalog odnosile na planove detaljne regulacije, na taksi prevoz, akcioni plan razvoja organske proizvodnje, kao i na imenovanje predsjednika, zamenika predsjednika i članova komisije za dodelu zvanja i priznanja. Današnja sjednica Skupštine grada na dnevnom redu nije imala neke tačke koje su posebno značajne za kvalitet života građana, ali naravno uvek je svaka tačka značajna, međutim nije bilo tačaka od presudnog značaja. Dakle, bio je jedan set tačaka gde se donose odluke o usvajanju ili pristupanju izradi planske dokumentacije, pri čemu bi izdvojio dve. Jedna je izrada plana detaljne regulacije za područje južno od Segedinskog puta, gde smo stavili primedbu da nije realno da grad poručuje i plaća izradu plana detaljne regulacije za zemljište koje je u privatnoj svojini. I imamo plan generalne regulacije koji obuhvata jedno šire područje grada koje je prema generalnom planu podeljeno na više generalnih planova, a naime građani će se prisjetiti da smo 2013. godine imali velike rasprave oko izrade plana generalne regulacije gde se tvrdilo da će se na taj način rušiti 1000 objekata. Istina je da je u nekom prethodnom radnom planskom dokumentu to bilo tako, međutim komisija to nije prihvatila i pripremljen je novi plan koji je izuzimao rušenje. Mi smo u prethodnom periodu imali zaista dosta velikih problema prilikom izbora počasnog građanina. Mi smo mislili da bi ipak ta komisija trebala da bude kompetentnija i da ona bude sastavljena, kako u odluci piše, od istaknutih naučnih, kulturnih i drugih javnih radnika. Ja mislim da su primjedbe što se tiče detaljnih regulacijnih planova potpuno suvisle u smislu toga da se rade planski dokumenti koji su potrebni u ovom gradu. Njihove izjave vezano za to da ne treba da se prave ti planski dokumenti, da je to bacanje para, mislim da je to pogrešno. Planska dokumentacija je potrebna da se izradi i da se urede i oni prostori koji nisu uređeni. S druge strane imamo jedan permanentan životni proces u kome se ta planska dokumenta moraju mijenjati i prilagođavati novim situacijama i u tom smislu ne vidim opravdanost takvim izjavama.